Sen misiniz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم جماعات المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mübarek olsun ushbu yig'ilishuvlarimiz. Allah Rabbul İzze indi hayırlı başlanıların hem hayırlı ahırların bizge nasiplardan kılsın. Muhterem cemaat, sizni en birinchi ulug' bayram bilan tabrik etem. Allah Rabbul İzze her barchalarımızga hayırlı, bereketli ömürler, sağlık, selametlik, aile iminligi, can tanışlığı nasip eylesin. Uanıp, matur edip, Allah'ın hak kulu bulup yaşıyorlarımızı nasiplerden kılsın. Şimdi bir uluk mecliske yıldık elhamdülillah. Mine ıriyana baştan, eski meşitimizni ıriyana baştan oşabız. Elhamdülillah matur edip remontlağından soň Allah yurtı yanadan da en matur tüs aldı. Şuna göre mınday meclisler indi ol başlanıp gider. Allah'ın sözleri bulgan Kur'an-ı Kerim ayetlerinden hazır indi biz de bu gamelni indi yerine jetkiribiz inşallah. Mine İbrahim adlı jigitibizge Kur'an ayetleri okunu tapşırabız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbim Allah, şuşa okulmuş Kur'an surayetlerin özünden keng fazıl rahmetin bile kabulluqqa eriştirsen idi Rabbim. Ecir sevapların nasip eylesen idi. Şuşa okulmuş ayet-i kerimeleri hakkı hürmetine bizden mınamında duaga kul götürgen her barşalarımızdan dua ümit etköşe iman ehli bulup baki dünyaya köşken eti enilerimiz, ebi babalarımız, yakın kardeş tuğan tumaşalarımızdan ruh şerifine eriştirip onların ruhlarını şat eylesen idi. Bendeşilik bilen bilip hem bilmişe kılgan günah ve hataların gafu kılıp, kılgan gamel gıybetlerin, izgiliklerin kabul edip Rabbim, ecir sevaplarını arttırıp, ahir urunların cennetlerden nasip eylep bizlerinin her barşamızdan da alarını razı bakillerden kılsan idi ya Rabbim. Oşbu kılmış ayet-i kerimeleri hakkı hürmetine her barşalarımızın bilip hem bilmişe bendeşilik bilen kılgan günahlarımızını yarlıkap, dünya ve ahiret saadeti, can ve ten selametligi nasip kılıp, tıganlarından tıyılıp, kuşkanlarını ütep, Kur'an'a muvafık ameller bilen, aile iminligi, can tanışlığı, sağlık, selametlik bilen, bela kaza, havuk, haterlersiz, ömür kişirirlerimizin nasiplerden eylesen iti. Zirek akıl, ütken fikir, zihin birip Rabbim, özünün Kur'an'ını okup, andan nur ve kuvvet alıp yaşıyorlarımızın nasiplerden kılsan idi. Her barşa avrularımızdan şifa, kamil gıybetler kılırlık, sağlık, selametlikler Rabbim her barşalarımızga da nasiplerden kılsan idi. Özünün hak kılın bulup yaşap, hak kılın bulup özünün karşına kaytıp, La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i tayyibesi bilen özünün karşına barıp basılarımızını Rabbim her barşamızga da nasiplerden kılsan idi. Allahümme Rabbena, ya Rabbena teqabel minna inneke entes semi'ul galim ve tub aleyna inneke entet tawbur rahim. Rabbena atina fi dünya haseneten
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله أكبر. Allah Teala mene bugün bik uluk fırsatını bizge berdi. Allah yurtları, Ka'batullah'ın bir kıpılsığı bulgan meşitlerimiz bugün bütün avullarda da var. Emme de lakin, şu meşitlerini bugün babaylarına yeri turgan yurtlar itip eğlendirip kaldırdık. Anda kartlar yeri indik. Kimde sırasında 5-6 kart yeri indi anda deyip ederiz. Evet, kartlar tügül meşitinin yemi yaşları bilen. Kartlarlar kilirler. Yaşlarımız bugün bit bilmeyiz. Kimden kaçan ülesin. Mene yürüyüz. 25 yaşlıgıda ölüp gider. 15 yaşlıgıda ölüp gider. 95 yaşlıgı hemen da yaşayır. Bu Allah'ın takdiri. Şuna göre koşan ülesi bizni bilmeyiz. Biz gıybedetimizni kılırga deyiz. Allah Teala aldığında. Şunun için bile gıybedetler artık bulsun için 27 tapkır arttırıp alıp kaytığı için Allah Teala mine şu yurtlarını bizge salırga koştu. Hem şu yurtlarda hemen gıybedet kılırga koştu. Allah yurtları bular bulurga deyiz. Şimdi mine Allah'ın rahmeti olsun. Şu yurtunu şu derecede matur itip remontlap üzünün kişinin, üzünün malın, nimetin kızganmaysa şuşla itip matur itip yurt salgan hem remontlatkan kişilerge. Allah Teala'nın Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim dünya yeryüzünde bir mescit saldıysa ama Allah Teala cennette şundu yok bir sarayını bastırıp koyar deyip aytkan idi. İnşallah. Mene bu mescitni şu şehirge jetkirgen kişilerge de Allah Teala cennette üzlerinin yurtlarını salgan bolsa idi. Şul yurtlarda oturup indi kuanıp üzlerinin amellerinin eşirlerin körüge alarga nasiplardan eyleseydi Allah Teala. Indi tağın bir kat sizinle şu uluk bayramınız bile tebrik etem. Ailelerimizge iminlik, illerimizge, günlerimizge tınışlık, sağlık, selametlik bilen matur etip ömür kişilerine nasiplerden eylesin. Selamun aleyküm. Hazır indi sözüne bizning administrasiya vakili Vasil Efendi'ye veririz. Hayırlı gün, hürmetli topaşlılar, bayramga kelgan qonaqlar. Muhtaram kardeşler, sizning borig'izni rayonimiz boshlig'i Aydar Faslakovich ismimdan ham shaxsan o'zimning ismimdan bayramlar bilan chin ko'ngildan tabrik etaman. Musulmon dunyosi uchun eng ezgi kunlarda To'pash ovulida ahamiyatli o'g'ayga yo'naltirilgan masjid ochiluv tantanasına jiyildi. Şuşu o'ng'aydan xalqimizga ezgi ishlar, matur amallar, tarbiyaviy ham maddiy yordam ko'rsatgan sponsorlarimiz Davlat Soveti deputati Irik Farid o'g'li ham yana 10 fond yetakchisi Farid Mo'g'ali o'g'li Salihlarga zo'r rahmatimizni yetkazamiz. So'nggi yillarda xalqqa ko'rsatgan suqlang'ich ishlaringiz ko'plarga o'rnak. Sizga kelajakda javobli ishingizda zo'r o'ngishlar, g'aylaringizga bizda iminlik, quvonchli kunlar, motor boshlang'ichlaringizning davomli bo'lishini tilab qolamiz. Barig'izni da bayramlar bilan sizga esenlik, sog'lik, turmushimiz mo'l, ellarimiz tinch bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Bayram. Hazır indi sözünü biz veririz Farid Efendi'ye. Evet o sizni indi tan bilesiz kim ekenin. Hazır onu dinlep qaraydı. Hürmetli To'pash ovuli kişileri, kelgan qonaqlar, Müslüman kardeşler, bugün ovulda bek tantanalı vaqiga. Rekonstruksiya hem remontdan so'ng yangi masjidimiz ochila. Xatiringizda bo'lsa, o'zgan yil Sabantoy maydonini chiqib, o'lim Irik qo'shuvi bo'yicha men sizning olda masjidga remont o'tkazamiz deb va'da bergan edim. Bugun mana bayram kunlarida bu va'daning turmushga oshganligini sizga aytaman. O'lim Irik Irak komandirovkada bo'lish sababli bugun qaytib yeta olmadi. U sizga borig'izda va o'zining qaynar salomlarini topshirishga qo'shdi. Bu remont ishlari endi sizning ko'z oldinda bordi. Bir ko'plar o'zlarining ulushlarini kiritdilar, umarlarda qatnashdilar, yordam etdilar. Sizga borig'izga da buning uchun zo'r rahmat. Siz ko'rib turasiz, masjid butunlay ikkinchi tus oldi, tuvalari motorlab yopildi, edenlari, stenalari olishindi.
terezeleri, ишикләре тулысынча яңартылды. Күреп торасыз, матур иттереп брусчаткалар җәелде, тротуарлар барлыкка килде. Һәм без уйлыйбыз инде киләчәктә мәчет авыл халкына динебез, телебезне яклап, саклап тотар өчен, яшь буынны тәрбияләү өчен иман нуры сибеп торыр дибез. Барыгызга да матур иттереп, сау-сәламәт булып, озак еллар азан тавышлары ишетеп яшәргә ялсын. Йөрегез мәчеткә, әбиләр дә йөрсен, кызлар да йөрсен, малайлар да йөрсен, бабайлар да йөрсен. Мәчет сукмага тап-такыр ялтырап торырга тиешле ул. Чөнки безнең бүтән барыбыз җиребез һәм бүтән хак сүз, хак Аллаһның сүзен ишетә торган урыннарыбыз юк. Шушында гына. Хаклыкны башка җирдән эзләмәгез, бәлки мәчеттән һәм Аллаһ Тәгаләнең үзеннән эзләгез. Хәзер инде сүзне сезнең хәзрәтегез Фәнил әфәндегә бирәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин ар-рахманир-рахим. Ва салату ва саламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аҗмәгин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле авылдашлар, килгән кунаклар, сезнең барыгызны да бүгенге бәйрәм, Корбан бәйрәме, мәчетебезнең яңадан ачылган көне белән кутласым килә. Менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән миңа шәһәрдән монда кайтырга туры килде. Мәчеткә йөргәчтем, бабайларыбыз сорадылар, миңа имам булып. Менә мин риза булдым. Шундай вакытка туры килдем. Бөтен авылның матурланган вакытына, ремонт ясалган вакытына, асфальтлар салынды, клубларыбыз, мәктәпләребез гөрләп торган вакытка. Моңа мин бик шатмын, мин үзем тырышырмын, укырмын, өйрәнермен, әле хаталар да хәзер булыр. Менә минем аерым рәхмәт әйтәсе килгән кешеләрем дә бар. Менә иң беренче итеп, менә шушы юлларны салган, мәчетләребезне ремонтлаган, һәр эштә катнашкан президент фонды благодарения Салихов Фәрит Муллагали улына, директор фонда благодарения Шаймарданова Рузилия Якубовнага и Мизәлә администрациясына. Сез беләсез инде Сәрия Асхатовнаны ул туктаусыз йөгереп йөрде, аңа рәхмәт, мин аны кашан ял итәм икән дип уйлый торган идем. Аңа бик зур рәхмәтләребез. Мәктәп коллективына бик зур рәхмәт. Мәчетебезне туктаусыз җыештырып тордылар. Яз көне җыештыруга ремонт башланды. Аннан соң яңадан менә килер алдына. Һәр вакыт менә монда якында гына булгач, Насабының кызлары һәр вакыт йөгереп чыгып булышып тордылар. Монда аерым даже рәхмәт әйтерлек кешеләр. Менә Лилиягә, әгәр берәр инде йомыш төшсә, клуб мөдиребез ул һәр вакыт кешеләрне җыйды. Барсына да. Минем авыл халкына, аларның булышуына монда акча белән дә ярдәм иттеләр, әйберләр белән дә булыштылар. Барсына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Минем теләгем шул, авылда, мәчеттә азан тынмасын иде. Безнең мәчетебез ябылмасын иде. Шуңа күрә һәрберебез кемнәрнедер тагы мәчеткә тартырга. Мәчеткә килсеннәр, хатын кызларыбыз әйтте, укысы килә диye. Укытучы да таптык. Менә может кышка аларда укый башлады, Алла бирсә. Аллаһ Тәгалә һәрберебездән разый булсын. Һәрберебезгә сәламәтлек, тәнебезгә сихәт, җаныбызга тынычлык, малларыбызга бәрәкәт насыйп итсен. Амин. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şunday ülkem meclis üstel artında yamadan da bir tapkır indi sıbhat kılırga bizge Allah Rabbul Izzet nasip etti. Meclisinin hürmetine jiyilganını bilesizdir Eybit. Bilesiz mi? Bilesiz. Ferit kardeşiniz kurban çalıp sizni şuşu kurban iti bilen sıylay Eybit. Sizni şuşu beyram hürmetine. Şuna göre en birinci duamız şuşu kardeşimizge bulsun inşallah. Allah Rabbul Izzet anın şalgan kurbanlarını kabul edip ecir sevaplarını nasip etip sırat köprülerin kişkende ana yardımcı hem dayanış etsin şuşu şalgan kurbanlarını. Yaşın tezliginde şuşu sırat köprülerini ötüp inşallah cennet türlerinde de şuşaytıp birgelep sübhatçiler bulularımızını Allah Rabbul Izzet her başımız kadar nasiplerden eylesin. Bir gününde yaşayacağız, bir mul yaşayacağız. Evet. Ama ne kadar gene mul yaşasak da, nişik gene bulsa da Allah'ın Teala'ya itaat ederge, Allah'ın Teala'nın amelin öderge tırışırga gerek. Başka şey bulmayın. Başka şey bulmayın. Allah kuşkan şey yaşayıp, Allah kuşkan kurunga giderge bizge Allah Teala nasip eylesin inşallah. Tağın bir tapkır sizni beyran bilen, indi kurban itlerinden avuz indiniz. Allah Rabbul Izzet indi hayırlı ahırların nasiplerine eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Коноваловка ауыл жерлігіне 6 ауыл кіре. Шул ауылның бірсі Тупаш ауылы. Тупаш ауылында 108 қожалық һәм 197 кіші ғұмыр ите. Һәм бұл ауылның инде бір қошанда юллары да, социал объектлары да юк иде. Соңғы 35 елда бір нинди төзелешләр дә башкармаган иде. Менә 17 елда без Тупаш авылына федераль программа нигезендә асфальт юл салдык. Ул юлның узунлыгы
7 километр булды. Ул федераль трассаны Тупаш авылы белән тоташтыра һәм авыл эченнән 1 километр юл үтә, асфальт юл. Аннары соң инде без благодарение фонды ярдәме белән 2007 елда ачылган мәчетебезне төзекләндердек. Аның тышкы ягын табигый таш белән әйләндереп алдык һәм түбәсе яңартылды, яңа тәрәзәләр куелды, идәннәре яңадан эшләнде һәм ишекләр алыштырылды. Шулай иттереп ул икенче гомерен яши башлады безнең мәчетебез. Аннары инде киләчәккә безнең планнар, халык монда чишмә суын бик ярата инде Тупаш авылында. Шушы чишмә юлын һәм чишмәнең үзен төзекләндерү планы белән яшәп ятабыз һәм бу эштә дә безгә благодарение фонды ярдәм итәр дип өметләнеп калабыз. Аннары инде без самообложение буенча Гагарин урамында юлга ак таш җыю белән шөгыльләнәбез. Бу моментларда ул Гагарин урамына 250 метр анда безнең калган бердә ташланмаган юл бар иде. Шуны быел төгәллибез. Киләсе елга Муса Җәлил урамының калган өлешен, асфальттан кирмичә калган өлешен шулай ак таш җыю белән мәшгуль булырга хыялланабыз. Калган инде безнең монда мәктәбебез эшләп тора, клубыбыз, мәдәният үзәге эшләп тора. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарга памятник шулай ук яңартылды безнең. Бүгенге көндә иң зур инде проблема демәсәң, ул проблема түгел инде. Төзекләндерәсе җир бар, тик шул чишмә генә калып бара инде. Чишмә юлы һәм чишмә үзе.